si už obstotuj. Ja Dobre, to dám dole a a poďme to takto narazím a začneme toto robiť. Dobre. Všetci pripravení? Oh Jesus. Ideme na to. Pomaly, netýka to pomaly. Pomaličky. Tak. Aby sa tu nezlomilo, vieš? Pôjdeme sa ku stene? No. Možno došli na to chvále. Taká blízka som ho tu. Máš všetko? Pomaly. Pomaličky. To bude ruku, že? Môžem točiť? No, poď sa potrebujeme to dobre na úvod. Viete, tej trasa, točíme tak. Dávame. Poď. Vietnam, Ty kokos, syrve. V pohode. Pohoda. Co si chce tady striktér? Táto vyšla. Ty kokos, 10 hodín nám vyšlo, super.